education yam no focus pi se Manipur shi yam focus pi ba huzikan gi exam gum crack yam to su akoi Manipur macha se yeng makanda India ge level da su North East ge level da su akoi Manipur se dum engineering college yam phaba oiro IIT digi department aphaba gum oiro NIT digi department aphaba gum oiber taradi moi si hoi amuk hala ga exam tha da su yam yawe moi gi specific line da chalagum thbak tawraga all India da pan India da UG habdi undergrad tawu sing se 4 years ni they do 4 years undergrad design gi ko fashion design haiba laire they have accessories design am asimba saba ko asimba no earrings kuma saba adu company aphaw da chalaga thabak tawba moi ji ko PhD tawsi koi na change PhD tawsi yam phei phatte habna te ko adu bu akhoina PhD koi na tawraga thabak phangmasi matam koi na change ko hoji angang sing de chahi students sing changma kanda kri su khangdra changma kanda changraga tammaga interaction environment exposure leba kanda loina tum slowly khang leba ko sin aina one example pi ne ba ado top so khradi le ko fee wave toraga moibu fees is low de ba ko hek admission to ba kanda di lakh ani gumdi moi si hana pi gni ado go semester ama hek loiraga ado somuka reimbursement torakani ko adu matang da di adu gi matang da di Ray Mekau say CHUNGS television zao na ba mi goita Ray Mekau kum na thonriu mai indao pe tong the mege mina khang asai ni ani wai tong CHUNGS ti mina gai kan mai khani mege mina khang na le triple oi mai tong guest akha kum na phong na kwang dere kum na kamai rina ani wai tong gai kan mai tong lam kho kum na din lo pani mege mina rina khani taw zao na ba mai goi pang ko hai lao injam na nun goi ni ba mong khonu e khani pui pu nun goi ni kum na tadi na jaw bong khonu e mi tong asai jam topic hai gai kan mai mege minarina ataw hai 12 loi kan mai khani graduation loi megan ko hai tubui tan khangcho doctor engineer krina hian mai khani mi krina bai mai tubui tan nai bo ni wairina hona nu mai ni komna mi tong lam ko ni komna mege minna thai cham law tikho gai dum ti ni nuai ri ko yam nuai ri koi ko bi gi asib da si marak asi gi habdi yam nuai ri ko bi ko aina su ya okay komna ataw hai interaction hai ka hau mai hu ko mege mina khang latbam khatna in down ali mi hai to asai interaction kaw gang ma mi hai ni wai tong zaleng ro mai the liang mai oi pazan ran ni wai tong sai dung na ba mai guest ni komna dai melat kan ni english le komna mix na sa gang pani komna mi geng te mege mina khang gai mai cham to oi pazang rina ti thai ni pazang rina komna ni wai tong lat hama second kai tai mai tong lat sa me khoi komna mege mina rina la lom khang ni mi ge ni phom komna sang khoi ni thai tong the komna taw to ni wai tong program hai ka hau nu khang suna asai tong guest thai thau cho sa mi te thai na ba mi ken ke dau si ba mo khon e ke na thai mai nun gwai khang komna kloi din na mi ge mi na kha komna introduce to Shillong na me komna rai me kha ahan ba da pau na khoi gi viewers ki tamak ta intro ta taw bio okay thank you yam ngai re ko okay adu ai gi ming na angam niumai ko we ko ai sina originally Tamai digine but Delhi the lake tamme kada all India the lake tammo ko and finally in MBA tawe adu loiraga finally last 9 years 8 to 9 years in NIFT National Institute of Fashion Technology India gi khoidigi design haisra fashion haisra simatang da India gi foi fauraba IIT IIM ga manaba ko asigi fashion gi institute premier institute ne sisi da Shillong ke moi India da 1920 campuses laye Delhi da Mumbai da Bangalore da loino Chennai da do hoi gi north east area da de hojik se Shillong da laye ko adu da aina hojik se assistant professor aduga head of department noiba department gi ko fashion management studies aina adu gi department da aina head of department oina laiba adu hoi se department se Shillong da di mari manga laye aduga top campus di moi se department se taragum se le management department le technology department le re ko aduga design department su yam le hoi se ko
aduda aina professor oi hojik se assistant professor oi na senior assistant professor oi na ko aduga aina tak pasina statistics ta moi statistics hai de du business statistics hai ko adu ta social media marketing haina hojikang gi digital marketing gum se asi so ta aduga design subject khar su ta ai ko to mostly in attack pasi business analytics tak pa aduga in attack pasi social media marketing ko asini sne specialization loiba aduga khana product development design product development product sing se kamaina sabra ai se asim su ina mogi UG department da su si subject so khar tak pa adu ya aduna yam thank you so much yam nungai re yeah thank you kumna asai gaite ko me ke mina khang brief su mai tong introduction ni komna sulaw kan the ni goi tong asai kang lo na ba mai guest the ni goi tong paina intelligence su me khathe komna taw hai pui pu nun goi 12 kani graduation loi 12 loi gani sai to kai doctor su khang engineer su khang ni komna pressure hai allow don ko gai tau sina gai tem kina taw allow nun goi tong mindset hai ni taw to 12 loi ni to need ran na ko me hai ta na de taw system ko khoi ni komna mi khona komna sugang da megan ko hai parents nun goi relatives nun goi khani mi to need exam hai back suda megan ko ni pressure ni gai tau gai the ki taw graduation loi ko me gang ken man chai nun hai taw jam na nun ken financially independent su khang ni traumatized su na pa na pressure ha pa na gai de sang the komna mi need khani engineering ko no line apart from that kari tau ba yai ko hai ba so audience ta mak thai piam akhoi gi si hai ge herdi akhoi gi north east ko tribal community da hai tare manipur nagaland especially manipur se akhoi ram de se hojik north east hai tare meghalaya hairo manipur hairo nagaland hairo education yam no focus pi se manipur se yam focus pi ba huzikan gi exam gum crack yam to su akhoi manipur macha se yeng makanda india ge level de su north east ge level de su akhoi manipur se dum phaba heiba competitive oiba da yaurab ne ba tribal oizer su meitei oizer su ko non tribal oizer su akhoi manipur se yam na heiba da dum yaurab ne competitive oiba da ko imphal da su yeng makanda imphal habdi imphal da su chingmi oizer su akhoi tribal oizer su kabui oizer su rongmei oizer su meitei oizer su kana kana oizer su angang sing larik tamba school larik tamba khoi si importance yam na pi eba ko adunina akhoi na manipur gi akhoi gi culture si yam phaba culture ne adubu haina parents sing na moigi icha sing si class 10 loiraga kri tamsira class 10 loiraga physics maths chemistry tamsira biology tamsira natraga social science the arts the chasira commerce the chasira si moisi yam involved taweba khoi gi parents so adu su phagwan ne ko aduga engineering chakhraba engineering chakhadi chakre medical chakhadi chakre nang haibugum nang sai ko aduga natradi arts chale natradi science physics chemistry lawra dum challe ba at the end of the day horen loiba kanda kri tawra da kanda medical oikhadi phare ko moise doctor line da phan chakhrani na PG tawningai NIFT tawningai du tawraga professional line karama da radiology lawsara kadai chasra moise dum chakre ba engineering law sing sin amuka laga MBA tawge harakani ba ko natraga exam state civil service bank PO krikra thage bisu moise amuka it comes back loina amuka arts law history law baga pol science law baga chemistry law baga engineering law baga moi mayam laga exam ama thai ba bank exam se IBPS exam amuka thagani ba loina ko engineering college yam phaba oiro IIT digi department aphaba gum oiro NIT digi department aphaba gum oiber taradi moisi hoi amuka halaga exam thadab su yam yawe moi specific line da chalagum thabak tawraga all India da pan India da thabak phasana tawraga tolo phasana charga moi gi package phasana phangaga chakhi su yam yawe many of them even moi mapan da thu ko Korea da chapra Japan chapra US chala thabak tawu su yawe ko adu oidal taradi last akhoi mo kalaga same level da mo ko laiba history gi loba pol science loba chemistry physics commerce loba engineering loba mo ko IBPS exam kari SSC state civil service exam top tharaga tawiba ko aduna taba kambu na khran PhD line dum chakhine ba moiji ko but khoisi but beyond this khoisi atopa client asina taba topa client line su labor ibse ayamba khoisi wakhan khan deba but adudi that is where
aina NIFT da changaga teaching tawba kanda ai si teaching je chi tram torakre uzik siko ai gi student sing sil la UG habdi undergrad tawu sing se 4 years ni they do 4 years undergrad design ni ko fashion design habi laire they have accessories design am asimba saba ko asimba no earrings kuma saba adu company apau da chalaga thabak tawba moi ji ko accessories design habsi akhoina tabadi design hari o fashion design NIFT hari okay moi di fashion show nga tene dum so khan su lei ko adu bu adu maina di oideba aduna moina chahi 4 years moina design course tawraga thabak phangba se akhoina khanbada hojiki akhoi ki Manipur ki context Nagaland ki context Chingmi ki context mani lago kanda o ichana BA loiraga thabak phangba corporate ta chalaga thabak phangga nungai na dum stable on le thok pai bisi wa khanji pak lakte ba government exam thok tradi moisi kadai thabak tawbra call center tawsi phai phate ha wa nate adubu hojiki atop top course leibisu engineering natrasu medical natrasu professionally changaga yamda respectable ore thabak tawbisu design course yamna offer toiba NIFT na tawsi ko asi line se khoina khangna khoi ignore tawsu leiba NIFT si ta khre college ne design professional course PA du bo khoi si yamna thausa bi deba ko adum su leiba aduni na aina ngasi lab sidi kari leibra course nungda course kamai kari course moi offer tawbra moigi fee structure se kamai tawbra ko jobs kuma se kamai tawbra sum se ina kra discuss tawning ba adumi su adum tawning bi si dum la okay fare jadi hoziki pong na hai ke bido discussion tawning e adugi topic to hoy si adum hai bi khoi ke audience ke tabak all right aduna amuka continue tawge didi ko continue tawge didi hozik si UG undergrad hai de khoi se NIFT se laire design course in India da phau ji ko NIFT se kun gum laire NID है ना National Institute of Design है बस याम फाउ ले अनि हम ले इंडिया दा को अदुगा हुजिकी अतोप से IIT Indian Institute of Technology सु गुवाहाटी दसु design department ले मुंबई दसु design department ले को सी design department में याम ले बसे NIFT के दा ए हाई की example ओइन को हाई बदी आई सु ताक पर का मोई की ताक पर करी ताक पर हाई बदी मोई करी मोई की life से कमाई ना how does it go है बसे बस न खंगनी न को अदुनी ना मोई ना 4 years से rigorous course oiba moi se angang jing se numdang ju tum de ba marang rak de pung baro pung ma bo jing moi se lab ta thabak tora dum tora ga 4 years un tora ga loiba kan de placement la ba kan de mahoi ge chahi ma kan da kun ni thoi kun mari maximum je adubu moina tolop chap si di minimum 4-5 lakhs to 10 lakhs gi manung de loin sai ba moina tolop chap si ko ado akhoi ni ying ma kan se kha khan ma si wai ba akhoi rom gi sina akhoi gi mentality sina kamai tawbra ga akhoi chingmi gi sina yamba Manipur Nagaland lower so o larik tam ge herde exam thok pana de PhD to si koi na change PhD to si yam phei phatte ha bana te ko adubu akhoi na PhD koi na tawra thabak phangma si matam koi na change ko hoji angang sing de chahi kun ahum kun mari ek pha ba thabak phanga gam thabak se professional line na chala thabak tawiba moi se ko adu NIFT na hojik offer tawse course undergrad course se yamna design applied oriented di larik se dum pa ba na tawa yam ba se moi se larik se yam pa de student jing se thabak yamna tawe moi se course work pi be se practical gi project se akhoi gi semester wise se pa se 6 months semester wise se le ko the 6 months semester se 6 months 1 semester nung the moise project applied project to phang se moise project at least project tra di phang ne ba project tra phang ba se applied na tani adu saba ada saba phi saba khoi ge simba asi se wrap around hai ba tare ko moise mayang na tani students jing se khoi ge NIFT ki live so india se aina changma kanda 99% se students jing se mayang na tani adubu Shillong da leimi na khoi gi Zeleng rongi natraso khoi gi naga gi wrap around no piece in ubu moise ngawe ba hai di moise si yam highly value in a khalle ba moi da si da tamne no ko aduga ahoi na khan madi machine digi lum digi tum tawraga tawbadi as machine na tawri yam phai hai du no ko ahoi gi NIFT gi students sing di tamlak khamina asumba
Leon Lum hai batare ko asum backstep tora khoin tawdo adu gi taw moisi value yam khang male ba moisi ko aduma asum si yam tamma ga horen company da 4 years course lo kan da moisi thabak phangma kan da moi thabak si moisi thabak su students sing sai na ying ma kan da enjoy si yam na tawe moisi they enjoy the moi thabak su moi enjoy tawe as a designer chap chane designer oi chang dem khoi se assistant designer oina change ko kuina toraka kon chahi after many years designer full fledged designer oye ko adu so moi aina yeng ma kan da moi se thabak su enjoy tawai moi se adu go tolop sudum akhoi gi perspective ti di moi se tolop sa 22 24 moi gi tolop wang na chari moi akhoi ni yeng ma kan di ko adu maina course se asima course so yam le heba moi se ko aduni na akhoi na chat pase engineering so yam phe medical so phe history pol science so yam phaba subject ni sociology so yam phaba subject ni subject si discriminate krish to ya de discriminate to ya da gumna design courses sing so discriminate to da na phagni khalle sim so aduna khoi gi zeleng rong gi or su khoi gi naga or su meite or su khoi manipur tribal community mi am se khoi north east leiba particularly si khoi de zeleng rong bi sing so akhoi gi angang sing si da design course so muina chathaning me tar di ko explore to haina haininge ado aina ta ko sidi aidi mostly postgrad UG PG program ta eba ise post graduation gi ko moisina 2 years course ni muina tau se moisin loiraga 2 years course se aina ta ko sa khoi se MBA ga khram mane aina hojik statistics business statistics ma tak pa adugo digital marketing social media marketing ma tak pa ko aduga moi course yam leba ko adu ta ga khoi students sing su company de sat pa kan hojik noina angang sing na ojikan hairo ne ojikan naha sing Gen Z have tare ko moina aina Instagram chat pa kan de everyone se moisina NIUMAI have a company le ko NIUMAI hana khoi zalengong NIUMAI have male na NIUMAI Asia na company le ko moisina Gen Z sing sina adu company gi phiron phuri chen lai ga mo khoina flon yam toeba Instagram mum ko aina haning mede NIUMAI Asia gi moi gi department gi head to one of the head of department se ai student ne ba NIFT Shillong de ma se ma tolop kya cha ra de ai gi tolop de gi 3-4 times mana tolop cha ma gi tolop cha hi ma da hojik cha ba hai de hai roi dong ne du hai bi gi choke aina tak pa student ne ko adu go man hojik tolop cha ba cha hi ma da ma gi tolop se 50 to 60 lakhs ma chari hojik se moi ji ko adu adum level ho yo we student sing ji ko adu NIUMAI Asia bi Gen Z sing loi khangani brand je Jara khange NIUMAI Asia khange ko aduna adugi level ho yo student sing je aduna design hai bisu yang di tough oiba course na te si ko all India entrance the Google laire ho kan se ChatGPT laire Gemini laire moina dum follow up toraga how to write an entrance for NIFT for UG program moina dum prompt toraga dum yenga ga moina information so loina phangba ya angang sing si ho kan diam smart oiram ni nako aduga moina option se dum open oina thambusu yai haiba moigi simba career matang da ko adu design su NIFT ngata nate NID su chat pi National Institute of Design su moi su yam phabane aduga atop su Jindal sin amuka private institute oiba adu Jindal su Noida dra based tawne Jindal Institute to ko design Jindal gi design institute adu su moi adu su chat pi moi gi moi gi course yam rigorous yam kalle thabak yam chualle adu at the end of the day moi placement option phange Jindal gi su ko aduga muka India da Pearl Institute anu su le Pearl Academy hena ko adu su design ne adu institute to su moi chatlaga adu su moi apply torga adu su option su le adu su ko adu company sing se kri company hojik si moi na kadai chabat thak tawra de Jara hairo NIUMAI hairo company the Japanese company Uniqlo hairo any brand Gen Z sing hojik kan ta ba India da jitana company leiba moi gi fruit ki ko adu khongrau gi whatever that angang sing da hojik kan mi sing na ha adu company me am na challaga mo hoina hojik se recruitment se placement se loina phangne ba moi ji ko designer oina phangbra natraga as a merchandiser oina phangbra ko department asi myam si da changaga moina thabak se taweba aduni na prospect se dum leye prospect se hoi se engineering medical nat nate design the prospect se yam leye hai se
aina asise haining bako ngasise aina khangning ba mana ataw hai puipu nun goi na mana taw in thau na ba min nun goi tong mentality kai fashion design sagni te to phaiban hui makeup mai ni like piron tuba gumba ko adu gumba gi mindset leba adu kai kai hiding ge okay akhoina NIFT haiba kanda aisu NIFT chang na ngai da aisi NIFT gi lerek tam su natte ai de typical MBA graduate ne ko aduna NIFT haina taba kanda thaina de aisi NIFT haiba kanda o NIFT haiba ma fam se models myam se akhoi gi Miss India contest tawba Miss Manipur contest tawba asimba model sing ji changa ga laga moina sida training lauraga Mumbai de training loiraga Mumbai de challaga mokoina model on laga finally mokoi gi celebrity actor actress sing se asumaina training associated oibra haina khanmani thaina siko adubu aina NIFT laga teacher oina professor oina oiba kandadi pura tungal lammeba asise model sing se hoi NIFT ka yamna samneo thabak tawmine ko adubu model ga NIFT ka se krisu mari laina de hojikan e khoi celebrity models leidana ko India da model pow ram walk ma tawse NIFT ka krisu mari mata krisu laina de ba adubu design tawba kan si firon firut hojik model sing na hapa yadaba leidana ram walk tawba kan like me fashion week ta hapa ying ba kan da moina dress hapa mo khoi garments attire sa tare ying ba kan da asimba si hapa di lambi da hapa ga chat bidi minusu yaroi challaga lambi su chat pasu nungai roi ko gari da chang su nungai roi moina hapa phiron phurit sing do ko kanana design tawbra ha de akhoi gi NIFT ki students in loin design ai gi students in loin design to eba akhoi se chala dum inspect to eba ko ado one interesting point aina haining badi akhoi gi naga sing se manipur di oiro nagaland di oiro akhoi gi naga sing se students si marak ta dum la eba akhoi gi zalaingrong gi so ani hum la e adu akhoi gi naga gi students sing sina thabak se yam haibe hele simuse aini yeng makanda ko thabak se akhoi si di haibadi inborn de haibadi nuaite ko adu er so akhoi si gifted oina le akhoi se thabak design thabak to se yam gifted oye adu ga NIFT Delhi do er so NIFT Mumbai do er so NIFT Shillong do er so best designer student oina garments best design to khipa student haide ko chahi ahum mari matungda manung sida akhoi north east ki naga gi min he oye agak pune mayang ai marak sida ko design torop sing ja akhoi naga macha sin he oye ba nupi naga kohima di mau nupi amasu magi thabak se chahi ahum mari mang da oiram me magi thabak sin best work tar me design work to ko oza sing su laga photo ka pe magi design magi nupi gi mogi ram work to na bi design ha pa si ko aduna akhoi gi mi sing se thabak si yam he ba aduna but akhoi na session se krisu thausabi da ko adu akhoi na oza oina yeng kan de es akhoi gi mi de thabak yam he bu haiba ma le ba ko aduga aduni ai nga sa haiba gum na muka model ga relation oi bisa akhoi na students in the design oina to khra ma tung da ram work to ningai se akhoi se fashion show se to ba aduga fashion show tawba kan sida students sing de ram walk tawba yade moina design tawzer su ko free piron sing se adana model sing se hire hek taweba paisa piro ko moibo model tra kun hire tawba one evening moi graduation gi natrasu fashion show gumba lavish fashion show gumba tawba kan da ko company sing su lak lupa lak pira ga laga moi sponsorship yam pieba aduga moina laga ram walk adu matam ngatane akhoina model bu interact tawse adwai chahi chuppa model ga krisu lena dena krisu leite foi siko adunina design haiba kana khoina kham yam glamorous oye hana khamne glamorous oi ramgani adubo thabak ni at the end of the day moina tawsiko student singa thabak tawse adu asi same thabak tawse company de chalamu ka si designer oina thabak taweba adu moigi achuna course sing se yamna apply to course ne ko adunina akhoi aina NIFT yaw khar matungda akhoi ga si sing se hojik ke sidi yaw ba isanupi na hap se motifs sen akhoi zalainong isu motifs krikra le ko motifs sai sing se akhoi se NIFT laga idi han mata bane akhoi ge hojik ki kariyabra
kari kara hapa khoi gi design lei dun ko asim sum moi NIFT di student or su faculty or su as an institution NIFT da su yam na lu lawe moi se meaning gumasu asimer meaning se karira hai se asi meaning se religious meaning laibra moi gi ritualistic meaning laibra ko asi meaning si akhoi gi zelengrong gina hapadi zelengrong na kri hapra au khoi gi kri tongan bara ko asim si yang kup na yeng sin leba moi designer sin si ko adu ko yam na respect pi ba asim se adu gi khang ma mi sing adi laga akhoi gi phi ro ni ma kanda akhoi zelengrong motif yo kanda khang ma mi sing adi laiba kanda asi kanara si krira hai se moi si yam yeng sin leba aduna there is something called amale storytelling hena maleba phiron lauba kanda ko aduna storytelling ngai phi nga ti yon manate magi meaning su yon maneba asi kana na tawbra kadai di lakbra kri ritual ra kri festival gira se adu khanga ga mi se laiba kanda moi se paisa su yam pir ga laweba aduna machine ni tawba taradi akhoi gi si rap around si ko pon hai ba tare ko maman yam honge kri gra do wakhan do feel do meaning se kri su lai dreba adu moi na akhoi gi weaver artisan sing na ko ching da akhoi gi kresa anai sing ta tawdo khut na chang na tawba taradi story de yam lai khreba story lai ni na khang ma mi ne di la lai ba kanda maman tang so phi gi maram gi natte story moi na lai je story lai bane have se asu designer sing se that is asumai na ta eba tawu su sumai na tawu eba ko moi tawu se adu NIFT ka design institute ni tawu se putting ba kanda sumai ni yeng sin le moi tawu se ko yam interesting oi bane yam interesting oi bane ko ai su professor oi na su ai su dum akhoi su dum learning su dum tawu ne professor ne tak pa nate always ko akhoi su professor ne teacher na hajar so akhoi su dum learning ngap se continuously na ko ado akhoi na sumai na learning tawu kanda akhoi gi renewed sense of respect renewed sense of honest hai tare ko as peace as akhoi zeleng nong ini ko hai be se now na amuka akhoi na ko as yam respectful oina yeng ba ho khre ba khoi su ai wer su ko hojik se NIFT changa ga ado asum si yam le ba aduna design nang na sai hang mo kom na ko asum si yam le haina dum hai ni wa nga ma se khoi di o zao bi ni na ko pong truk trek su dum nga ngam ne yam nungai re fazana su elaborate fazan to bi khre ko na pau na hoi adu ngasai gi wari do amuk lakrase hozik ki NIFT da hozik tamning ba mioi yauram bashi yai hozik yeng di ba audience ki marak ta ko aduna asi se tamning bo eragadi kanada approach ta wadra kadai da chat kadra magi guidelines ko bibi na ba laita ba su leiram ba yai leiram mo haba su yai leite ko aduna adu kadai da chat kadra hai ba su ko tum hai bi yo duga adu gi field da chang khra ba matung da kari job opportunities ngasai hai ki ba dumai na ko kai kai to bo phangi hai ba su mun na khra hai bi all right thank you thank you akhoi zelengrong gi mi se aina project guide to se mi amani di guide to bi kre so far NIFT chang ningai ko akhoi gi zelengrong liangmei marak da su tamei di gi ha tare tiang village tamei manak to ko dei su nupi macha ma sina akhoi na samaina campaign school college lak kanda infal da ngasi design um siam tawning ba thabak si sum embroidery kra yam tawning ko adugi wari sarama su si final year Mumbai da hojik se ma se fashion design department da hojik akhoi ma se course to la use the FD department fashion design department da ko ma se marak ta once in a year once in 6 months kum dai sum marak ta ma gadam phone phau ne kamain tawri bra hena ko chan pi hena ko adu ma so hojik tawri adu aina haining mudi ma se hojik se NIFT changam ne exposure lei khre ko exposure ai se exposure alhai se kamain hai sra hai kanda student NIFT lakpa sing se IT da lakpa kanda student sing se ai si IT da BTech IT G crack tor ka BTech chang khamina ai si kri company da changira hai se tulop kya changira se moi expectations yam lei khre ba IT BTech computer science da electrical da changma tar di IT Delhi Mumbai changa da ai gi salary se 40 lakhs oigini per annum starting
30 lakhs or 20 lakhs or moigi expectation dum lay greba ko moigi habidi environment sin so moi buyam exposure pi eba ko aduga dum oibsu dum oyeba aduna NIFT changma kana so hujik se aina ma first changma kana di wakhan ji yam na ma se exposure laite hek changma kana so aina so guide toro ko adu 3 years hujik ma se 4th year kari males ai khang budi ko mana last time in a thatruk mamang dra ina phone number tawba kanda ai worry saba kanda ai si yam hara oi krigra hai kanda ma expectation se hojik se ai se si 4 years course loi khani loiraga ai expectation at least 50 to 60,000 gumba 40 to 60,000 gumba tolop sima se adu expectation lei khreba ma ji chi kya ra hai kanda 23 24 ngat ne ba ko adu my expectation krigra hai kanda sang classmate ka exposure lei khre moi alumni ka exposure lei khre company lai internship tawe moi senior 2-3 years senior level sing moi tolop kya kya cha bara kri thabak to bra ma si u re adu kan my expectation level do ma so practical expectation level si mangun da lei khre ba ko so students sing changma kan da kri su khang dra changma kan da changraga tammaga interaction environment exposure lei ba kan da loin atum slowly khang lei ba ko sin aina one example pi ne ba adu top so khra di lei ko adu this is asina example pi bidi moina kri packets phangbra kri salary phangbra karma thabak phangbra sidi asina one example pi bini hana di ma kri sum leiram de hojikti ma se khazana ma se clear oi khma ona clarity yam lei khre ba nupam tu pim sang ne do ko adu adu ma leire aduga ngasai haibugumna course changbasi exam thara changmani all india ko adu 1920 centers live sida student na exam thabase approximately every year say around 35 to 45,000 students exam thaiba this year so 40,000 gumba apply tawe 37 ra 38,000 ra exam thaiba ko adu da 3-4,000 students laweba moina last finally low basi ko undergrad ki or so pg total da ko adu ge ratio do maina oeba ko adu st quota leire akhoi notice dama ko Shillong de akhoi ge muka Shillong gi all 7+8 states ke domicile ki quota so leie over and above st quota adu so leire aduna exam se yam lubdina tamni ko khara prepare phasana tawra thara din thokani adu exam thabagi di adu leire ko google su leire chat gpt su leire gemini su leire moi de adu digi jo full up to bi ai adu number 1 number 2 sina fee structure da so khra haininge fee se khari tange NIFT ki se government oira so professional institute oibina IM gumba NIFT gumba se NID gumba se government na own to tar so moi sina expectations a khoina revenues yam purak na ba expect to central government na ko central government institute ne ko aduni na fee structure de khra wange semester ama is 6 months ne 6 months ki the fee alone fee nga ta se moi se 1.6 lakhs ra 1.8 lakhs ra oibane fee se khra wange just the fee alone hostel fee out there da hostel da laiba tar de mo ka depends kadai kri city da laiba se Shillong do oiba tar de example people se moi se 40,000 ra 40 to 50,000 ras or a hostel is 60,000 mum ko 40 to 60,000 like 40 adu the moigi laiba chaba lo yaure do ko yam tang di na te ba ko hostel gi matang da high reasonable o fee je khadi wang e ba ko adu apart from fee the moina practical yam yauri na moina che chang yaw laiba du loba dress form secretary dress form moigi dress design to na ko laiba ko moigi laptop loba camera loba yam change ba dum su ko aduna maman si di khre tange adubu mama mapa tolop chaba or di khre su kaide adu natna family da mama tolop cha da ba mapa tolop cha da ba yum da kana su tolop cha da ba moi gi family income sina 1 lakh below oiba ko 50,000 below oiba 2 lakhs below oiba tardi 100% moi gi fee do wave to oiba moi gi the hojiki fee wave toraga moibu fees is low de ko hek admission to kan di lakh ani gumdi moisi hana pigni adugo semester ama hek loiraga adu somuka reimbursement torakani ko adu matang di adugi matang di moisi dum course dum pass toradi adum moigi hojiki kino do fee waiving do
adum fee je supi pi roi 4 years course for chahi mari the fee supi pi roi moise aduna free gumne provided conditions se mama tulop charoi do mama pa tulop charoi do ko aduga mama mapa gi bank account ma gi bank account sida official mo gi bank account sing sida ko chahi ama gi sida moina paisa thamba se combine sida 1 lakh 2 lakh ki hinna thamoi do ba adui makha da dum tham ga do ko bank da so habdi moi jamuka adum yam da su moi se proof ni ba noi gi parents sing je chahi amada la amani nga ta income le ha di parental proof SDO office tigi so hanglakani ko aduga bank gi details like ta hangle ba aduna asim se khara le protocol khara le ko adudum follow to ngam ai jam help to students sing da sum to na ko gi tribal cha sing da ko si to do ne ai jam help to bi ba khoi ngang sing ba chang sing da so yam help to ning mani na ko asim se le re adu thabak ti di enga sa hai bu gumna all India placement campus placement leibne ado campus placement natrabasu concept of PPO haina pre placement offer haina su lei ko pre placement offer habidi chahi mari gi natrasu chahi ani UG natrasu chahi mari gi course tawbisida last 6 months se company de chalamoi thabak tawaiba internship oina ado tawba kan sida company sing adum moibu placement se absorb dum tawsil leba adu moin hive se pre placement offer natrasu PPO hairo ko ayam students sing se PPO offer adum phanga chat pa yam yawe ko adunina asi se admission digi hauna course kis khra ain nga sai pi khre kama course students sing se garments ko yam interest kri leibra akhoi gi tribal gi motifs kumba tribal gi wrap around gumba pon gum yam interest leiba design ko aduga course last 6 months in the moina internship tawre ko aduga placement gi structure shmain tawe no ko placement phanguse students sing se 5 lakhs 4.55 lakhs fc adu makhad yam kumdabne adu di karaga dum 10 lakhs musu yobu su lei 6-7 lakhs musu gi lei ko Amazon Flipkart kum yam chatle ko students sing se aduga Zara gumba high design gumba ko aduga company yame aduga huzigi Japanese company nga sa gumda Uniqlo ko adum challe NIUMAI su khoi NIUMAI Asia huzik Genji sing loi khangani Genji sing ji ko moi su NIUMAI Asia da khoi gi student pick thale thabak taro ko adu no whole cycle se dom explain da une okay adu huzik institute ase kadai de leibra haibu shoi aduga koi gi north east ki oina scholarship kumba gi opportunities su phangbra haibu ko adu ngasai gi fee waiver haibu do adu scholarship tare NIFT na scholarship pi ba ko adu exam se amanga tane huzik NIFT ki exam gumna ko exam se amanga thagani aduga sige exam gi rank se moi gi marks rank se yenga all India se moina based on the ranking in matung inna makoi se Delhi gi da chakira Bangalore se moina preference PBI ba form da students in Delhi Mumbai Bangalore se preference yam pigalle Shillong se yam pigan de ko ado student khade Shillong pi se le ado moi gi marks ki matung inna makoi na preference pi do marks yam batari moi na preference number 1 da phangani moi gi marks to khra hantha batari moi na top preference do phangda bi da second third fourth preference adum phangani adugi aduna kadai da kramba NIFT da phangira Delhi da phangira Bangalore Gandhinagar Chennai ko kadai da phangira moi gi marks aduga moi gi preference pi do form da ko moi na apply to kan da ko aduga da leire aduga again ngasai scholarship pipe do NIFT na piba scholarship na hairi sin ko adu scholarship se mama mapa thabak leitaba moi gi condition financial condition khra ngasai conditions haibu gum ko 1 lakh 2 lakh ki makha moi leibdo income annual income no ko moi de makta si NIFT na pi ne ko adu na tabida akhoi gi tribal gi mi oiba adugo mama mapa thabak tau tardi all India gi Ministry of Tribal Affairs na scholarship pi su leye adu scholarship to de hina iwange sidi so adu scholarship ti NIFT na pi de adu scholarship ti Ministry of Tribal Affairs na pi ne Government of India Ministry of Tribal Affairs na ko adu gi scholarship ti 4 years course loiraga natrasu 2 years ki PG program loiraga loi khraba pass loi khrama tung the scholarship te lakani apply taw kan di chahi hawa matam da apply taw do ko adu phangba si di course loi ma matung da phangba loi ba matam da phangba adu phangba kan da
whole course ki fee da phangani moi ki hostel ki fee se loina pirakani computer ki damak so pirakani laptop laibi camera laibi so dum yam na pirakani do no moi da phama kanda adu gi de 20-30 lakhs phange ba paisa yam adu gi do ko adu bu matam change so scholarship se ani thok na leye hoi central gi higher di ko NIFT ka Ministry of Tribal Affairs directly hoi okay hoje ekhoi gi marak asida audience sing bi ba sigi marak sida ko 10+2 that subject as arts lawrokpa like arts lawrokpa se yai to ga commerce lawrokpa se yai to ga science lawrokpa su adu ki hoje ki higher course ado tam thaba yabra yadabra ko okay course di class +2 है बता रहे को +2 से दी arts दी सो भी है science दी सो भी है commerce दी सो I mean कताई दी सो भी है काई दे अदो दी को maths without maths लोई नहीं है arts और भी है science और भी है क्रिसो काई दे अनिमक अदम या है अदो वो BF Tech के ना course में ले ये tech के को design tech and management है बने निफ्ट से Premier Institute of Design Tech and Management है बने बा अदो design दी arts science लोई यारे with or without maths management की postgraduate course so with or without maths ya ko adubu BF Tech kind of course ma le adu di maths da ka oye adu BF Tech sidi adu so UG 4 years program ne engineering khra mana bane adu engineering se kram engineering ga mana bra have design engineering khra mana ba my course ko kitang related obviously mechanical engineering plus design hai bata re ko kitang adum khra mana ba adu di maths di da ka oye ba ko adu bu atop course di maths se da ka oiba leite adu ne aduga ha oi adu bata re okay adu pose question se dum hangngai di matang lai kre ko adu khoi matam na di ngai bi da bagi maram oiraga ko khoi gi ngashi yengbi ba youngsters hai bata re ko our youth mokhoi gi damakta ona advice pinning ba tips ba oirashu ko adu mokhoi bu aware oina bagi damakta phabalambi da lakhana bagi da ko aduna khara wahai khara thambiramo okay right I know hiring with the young generation moi the Gen Z have tare ko moi generation se bhap tadre Gen Z lai re aduga next generation amuka Gen Alpha have se lak male uje school car have singa Gen Alpha hai male moi ji ko aduna moi sing sa khoi di so na smart oi male khan me da khoi na high der so moi loi na khang di khang gram ni uje kan ngang sing di ko adu so ai na hiring me se di explore to engineering chaladi am phare IT NIT triple IT changkhadi am phare nangna chani ma course phangkhadi am phare ko medical chalasu nangna chalom yam phare nangna physics ta chading isu chalo yam phare ko physics torga ma PhD tor professor already nangna harau batadi yam phare aduga nangna sociology lawrasu nangna pam boidi phare ko aduga design na bisu nangna pamba nangna explore toning ba nangna yam designing the interest oiba taradi asi course nang toraga nang su asi course yam phaba course ni haina haininge aduna explore to ko restrict to gunu course di professional course khoi career hab si di yam na explore to ga loina thamga dawne akhoi gi last example aina ma pinning mo ko so sorry egi colleague amale haiba NIFT ko maming di hairaroi nungai tre ko adu ma se manipur di ni ko adu ma se chingi mi ne ba chingi mi oiraga मासे लड़क से यम याद रहा क्रासे क्लास 10 न माना 3rd division थोए क्लास 12 द 3rd division थोए अदुगी माना हाई बसे मासे डेम कॉलेज से लड़क तम निंबा डेम कॉलेज से मासे मागी उसे की मार्क्स यम फत्रम न डेम कॉलेज से चंग में याद रहा डेम कॉलेज से चंग में याद रहा नहीं मासे डेम कॉलेज की opposite द आर्ट स्कूल लाइफ दो खांगे को गवर्नमेंट गिरा आर्ट लाइफ दो स्कूल लाइफ दो अदु द चंग माना अदु द आर्ट न होइबा आर्ट द माना स्कल्पटिंग द BA C ra B ra tawai ko B oi male sculpting da du tawraga mana haibe se mana du da sculpting taw kanda magi classmates sing magi tinaba school classmates sing china dem college ka ba yam yawe moi sing na college ka ringe da thoga ma ba dum nokthi ba aisira friendship oi ne nokthi re su dum pulling leg seba ma leida no ko adu hek taw ma su dum nok ma dum taw ba du ma ba si adu da chahi ahum college ka ba kanda mois na chahi ahum ma ba dum nok thira tawre he man hai ba adu ma ju friend ni na krisu phatta barom su lo su natte adu ma 3 years course tawraga kri tawsara ma se khanga ga krisu tawngai leitre ai de lyrics yam phab su na tamni na na are
masters tauge hen amuka sculpture da amuka masters tauba Delhi da chalaga sculpting school amada amuka course tauba adu loiraga amuka kri tausara na khangdre hen amuka adu di Assam University da rom da chala Assam da lag amuka PhD asi area da tauge hen amuka sculpting gi art ki rom da amuka PhD tauba adu PhD tauraga NIFT da ST gi professor gi assistant professor gi post tholak pakanda art specialized lang pakanda kana so leitreva matom no oigrava adunina hojix di professor oigre ma se adu thaina malari haite hena ko subject si sima kana subject logra mi nokneva adu where are all his friends ma ba nok pusing da rai chakre hojik khangdre ma di hojik si thabak toraga ma se nungai leikre bo haibidi professor oiro ko pharas phatra sudum thabak haibidi phangre thabak haibidi discriminate tobnate professor na phe asina phate habu wana te ko adubu mana phangba yaba adum phangaga adunina aina haining badi adu kana ma si explore taw haina ma bakana storamde adubu ma sina dem da phangda bage amada ju phangda ma ju phangda na ma si khra khra dum thabak kumba gumba yan ba kri kri kak pa hainina adu upai leidre du chakina chakne ba adubu 10 years 15 years hojik ahead ginglang pakana di ma sina actually right decision lawramme haina mana khalle ba ko adunina genji ba haining ma sing sidi explore taw ko aduna noise restrict tawnu ko life have se yam laibne offer taw si ko aduna as far as career is concerned restrict tawnu adu enjoy taw one last thing is be truthful to yourself adumai haini ko be truthful to yourself and enjoy your life. Thank you so much. Yeah. I left out one important question. Hazik matam sidi AI gi matam dina ko hazik haibadona course tam thaba fashion design gi baram da course tam thaba haiba say it's of no use haina haibadi AI na replace to khradam ne haibagi matam lakhre ko aduna nang no hazik tam thading riba course adudi nang gi lifetime to basu yaroi da bathabak ne haibagi mi khara gi concept lai resi gumba se ko asigi baram da pawna kari hainin yam interesting question oiba question ne AI na replace to do haiba se ko अखोई से उसे क्लास तो बकांदा ऐसे ना है बकांदा आई ना क्लास संग बकांदा हुजिक से सब्जेक्ट में तम से essentials of AI और हना ट्रसु prompt engineering है ना सब्जेक्ट अखोई से कोर्स अनोव फ्लोट तो वे बको NIFT से professional course NIFT का अंदर खत नते IM NID NIFT IT को में से IT दी हाई बंगम दे तो वो professional course ayam masiko moise course yam rigor oiraga industry na kri kri darka laibra adugi mo asisi skills e darka laibu kumna asi darka lai haidi moise course dum upgrade toiba aduna this time se mo khoye subject ma introduce towe prompt engineering haina AI prompt engineering haina prompt to do ko adu subject introduce to sida aina tak ne ba ko adu hoji class chang mo kanda students sing so ina first thing hang ba se please use ChatGPT in haiba ChatGPT hangto Gemini hango ko co-pilot hango kimi hena Chinese ki kanma power ma yamna powerful oiba AI tool ma le ChatGPT ma na ko kimi hena KIMI kimi hango DeepSeek ano masu le asimi am sa ina hango su loina hanga thamo haiba moi ko aduga moina project to sing so hojik se ChatGPT de noina hangtop kanda da site the project saba ma legani noina Gemini the chatpa kanda the gem sanama like GEMS gem sana ko adu folder laptop pai tardi natrasu noina phone pai tardi folder leidana ko noi folder leidu ko computer da adum na folder gum na hanga project se tawbi amne prompt ro ko adu aina khangba ege experience da natrasu aina khang faudi subject oina tak so tak oina khang faudi AI sina replace tawbai bisi hoi yamna subject kra natrasu profession grasi repeated continuously predictable oibudo for example hype kan the medical the radiology si yamna specialized hojik phau se AI lakri phau the radiology se yamna toughest toppers in the NIFT ki toppers in radiology se low ne ba adu radiology gum se professional oiba yamna scientific oibinina AI sing su replace to chance yam wang he ko adubu atop course design course kum sidi AI sina assist to one ne ba
AI sina assist tawbu ani AI replace tawba for example aina haindi hujiki app kumba lab hujiki website kumba saba app kumba sab sida concept ma le UI UX sana UI UX sai bisa khoina phone paiba kanda phone da dum paiga dum asiam nungai ne paiba sidi yam phajai ne duga taw everything is nice haba ma le no ko asisina user yengma kanda user interface sai na UI have ne ko aduga akhoina click Amazon gumda chatlaga pot lai kanda page ma click tawba last ta akhoina payment gateway paisa piram phaibo ta kanda akhoina tarara click tawba kanda khoi se khar frustration khar lei dana ko adu dana moisina UX hayaba ko adu da UX sai ne user amada UI have ama UX sai ne ko adu AI thok tringe di moina kamain tawbra haiba kanda moisina tool use tawb se Adobe Figma gumba natrasu Adobe gumba natrasu Figma gumba si moisa adugi moisa use torga design taweba ko AI lakhra matung de AI na so help yam taweba adubu replace it tawde AI na enhance tawe adubu replace tawba sidi adudi subject ayam de replace hujik de tawba ngamoy tawbu so tawdo mande subject yam na scientific oiraga yam na repeat continuously yam predictable oibido adumba area sindi adumba profession thingdi tapna di replacement di lakani ko aduba khoi creativity yauna design di creativity yam yaune ko asim subject sindi replace tawdi matam yam changki gani khange ai khoina khangma phodi ko hoje AI na changmasi changdaba area laitre journalism the AI changre na PhD paper ma igeba kanda prompt oraga papers thulakre adu oiba tarasu hoji kanse last aina haining masida akhoina Google tawba kanda thaina di information se Google di thi da no ko adu Google di akhoina thiba kanda website da challaga moina to hoji kanda akhoina Google da changna thiba kanda Google na answer straight pireba kari gra AI lebi ne ko adu musu leba aduna AI si replace tawdi tawroi adu hoji faudi akhoina assistant no hoina akhoina use to ko adu assistant no use to se kui na chakadau male koina yeng makanda koina aina practice tawra pakanda diko hoi okay thagache gai the ko na mai ge mai asai tong new koi tong gyang mai su kon mai khani paina gai ken mai knowledgeable su mai tong interaction program hai kom na ngan kang so diko asai tong program ko hai mai ge minar na ken thai cham lo kan the 12 loi metang khani bai mai kom na lyric incham roi na kom na tbui ka tang kho tbui tan dani bo kai tong doctor engineer bai mai ni goi tong paina kaman su mai nun goi khrina tbui bai mai tong ta nun goi tong opportunity ke nai bo kabam hai thokai to nai bo tbui shu bani bo mkina thokai ko tale te to mi kum ai tan hai du bani bo sa me te ke mi ge mi nai ke kom na thai cham lu kan the kom na mi tong scholarship jong opportunities kom ni kina job placement tong ni kom na paurina ni kom na min na ken kom na ti thai lo kan the paina dai na thon ko we kom na pau ta ni pau si yam thaga che ko khoi gi viewers ki damak ta sigumba awareness rum na hai ba tare ko pau asmai na tak pi ba ki su duna mathang da su khoi gi viewers ki marak ta paudagi na khangning ba lairaga su khoi gi comment section da dum haibiramo topic ka aduga question hangning ba lairaga su mathang da su phamina bagi tanja to lozage ko ai thagache duna kona gaite kona sai jaw na ba mai chung television jaw na ba mai viewers nun goi ta komna kaloi na thonku mai da bitang the thank you the